Arika the sala baby biara will be hope there mono no near nam no why set because on che biama from a chance that I'm a no na mzana na mi feature now so no me mpade be yin enwa efri the fact that yerba ye wa bakanyin pa na brabo ho into no say yerba wo honom za no na yer so wo honom za ye be ye bia ye zebasa ye hu bia no so ye mi ahia enwa papa na ye na ye the minti na give us herbal center why hona dwompa de za wo ba ye na edri biala a efa o ka hye wo nam duanu ma obotum na wasay be biara o wo ho wo nam duanu no wo ba ye na was abon hen into no na pay odi4 fi give us herbal center wa ba kan hen sa wa de ya ye nye no rebo hwehwe nkomo afa nundru no ho odi4 na pay good morning cheme o malaria dru so bi ntum nzumpo e wo ho edru kan edru no ma hwefa na pay thank you medas mi nuaba na medical ama hwefo ene Ghana de hye nyina eye Eid Mubarak yen kwankyerefo ene yen kofa by Dema Givers Industries eye mranim ni Dr. Solomon Kwabi ene anope ogina dwumako no mpenimfo ora kofika kare ene dwumako no mpenimfo nyina na mu ma ye nuanu mozramifo nyina eye Eid Mubarak na wachem se empire won mko boye nefo baba ko aduasa a omode omafutu ho no adisredie bi omosrema ankorankore ebusua ene oma nyina no ala ensom na oma no enye aduma na amen amen enti no mi wonuru no mienu e wa ha we ye Givers Herbal mixture ena we ye Givers GC mixture ena afa ni capsules nso enu ni okay na mamemfa Givers GC mixture no emfa nhyase okay me bacho onim empempi no kamia say yare ya yetada ya no na yetai ka no ya na ya fan so we dey common o we dey anya hwe nanso ne na ye di enya no mum na oye yarba na mum ampa pa na Givers Herbal Center enye se sika ne yepe eya brand e do nyina no se ye di edro no ho komo na ye ne Ghana de hye kasa ewia ye kwa yarasa bia hodro enti fiti adwada adwuma ye ya no okay na ne enti enne ye di Givers GC mixture ena afa ni capsules no ho komo ne ne wonse be ma bi wo honom na o sha asese wo dwonso anase du ebire bi a na se ni how anase ni dwonso twa no o how wo mu se wante yawa wo bransa na dwonso no ye de eba obi nso de eba no peace wonse sha asese na onfa enya asem odwonso we de normal na mum no eye infections ena ba eye sabi ubema anase wudwunso twa no na won say sha asesa na eno na ye kan so wenya prostate okay wenya prostate won say ye won enlargement ho ene ye won cancer e wo ho no edu won say didimu sa na we di ase migunso na mebre we di ase migunso a ene nheda mbaye na ayarasa bia hodro ye coffee adwada nya na me nuaba ebe ye omobo na ebe ye areho omo a ye de ade ahye omudwunso twamu ne yeta kan katita no mi ye hu opani bia na niefi anase obi a wonyi aboroso be ye aduoson be ye aduowotwe wo mu nyina aduana num aduonum ena yare ne wo mo so ntimpa twa anope obi a wo hweme na wo ye bema na wugunsuo no na ne edi kan se wo ti ya wo ewo mu anase wo de ne meye anase wo bre obi nso wo anaju de suo mu obesore be ye mpine du akogu nsu ansa na ade ache me pacho se wo ye be ma na hu sa how yi a bomoden na kope Givers GC mixture ye si hei ana afa Givers GC capsules na no me pacho we no ofa obefa ne mienu nyina abomu ofa ne nsuo na de ne topa ye no so ye den e de aka ho se le betumi aboa ma yare no ase betumi etu na when ye edema eye enemu yarewa infections ahodo titunti ene ye Givers GC mixture ena afa ne capsules enti emema de no eye no a wo mo haw e wo mudwunso twamu no na me pa cho wa bomodin akwakope bi won infection no ye wo mu ahodo edoso enti Givers Herbal Center ye mpese ye bebo bidin ni eje bi obeka so ubo we die ena ubo we su de wa mo me de dabi na mo no ni pedua na wo honom no
wa wu sakra bi wo mu a na mpacho wetu ho anamo na eno na nchen eno ye mema no ede no eno no na won se na nsen wo be so obi so na obi agimege na obi atoesi me ba so na da bi se ansa na bema oba ebefiri wonchi akofo obi na bia ohaw bi won ho na enye mema ni nyina so no metumi yi wasotire se o maame sakra kakra bi abanti no ntimpacho oba no so wa wo ho a na wa ma weni ede eku ho na yenua no commentators no wasembi se wo mo bobo na se wiemu da ho na wiemu te a obehu ane se watiem the weather is very conducive for association football sanso na wo yo oba na nso pese wo mpemagudie koso wo pese wo kanchima wo pese wo akodonkwe wo pese wo dofo ebre na edo nyina na oba onche o very comfortable me pacho ma wahimfi onum no enye very conducive for association affair Association. Into choma give us GC mixture and the capsules no oba wo how e wo sabi uba na na so wahimfi o obi wo hono won say nso bi ta gugugu no obo say say de onante kakra na say ne ho asay asay hono mo nya wese debi me pa chop give us GC mixture and have give us GC capsules na nonom eno na be den e betumi aboa na bibia akoka edro ya me no di hu nkomoi ukọ herbal shop ebi o pharmaceutical shop licensed chemical shop bebi eton edro bia no me pa chokope bi na amane boni nkra ya nyanso so mokoso mokope give us GC mix and capsules na ne yaso ebi ni ho na emo no try me pa cho yare ya mfa edro try men koye matra makọ o de bebi akọ ni se bi ni ho a sanko the next shop anase ko bebi fufuro na kope na ntu yare ase eden emfama enti no na ye give us GC mixture. Now before about give us malaria Herbal mixture. I am the papa de na kana masem because when they starting na e kasa for me fu on post straight so na minim de menfu edra dabi oba no e chema oye menfu ne mesafu nyina ho na edra ufanti ye guy pa so sanche no ombe ye ya na wore e ba ye see that ohonum nkoye ya zihie nyina ye give us GC mixture and I have capsules GBAT Mami GB. Abebo apa. Inti sisi ano yedru give us herbal mixture no so no do. We na Ghana for aman obeka say guy name and I say nickname. Give us antontom da ho. The antontom da ho. Give us antontom da. O de ura shop for now they want to mean can give us herbal mixture na. O de ka so give us antontom da ho. Obe ya dia ma kama. Na won say yenua no mozemi fu etu kwantintin nyina enefo aduasa. We say enani mu odu wo motopon ayo eso chense goyi no motena ho le bo say bade say me obi hwem ya na so obi tie nenu mu ato eni anuane omu no ofi onyina empampan no wante ase bon me pacho nenu mu na ato na say ansana wonu mu so beto no na me pacho abo antontom na ebe kaw na abwantuntum kawa no agya ne efre no plasmodium parasite e de gu ni pedue no na ni moja ni di efra na afa de de o de how de abro ntin pa cho wa wonu mo ato a wontumi ndidi edo anajo na afa de awo atiesi wo so ene ade be che na ofa e wo ye wo ya utifa ta adwa no me pa cho we dra here give us herbal mixture give us a entontom eda ho na bibia na de etumi abwanti malaria fever biete to bia de me pacho edro na ni okọ herbal shop ebi wo ho bebi eton edro man mu bia pharmaceutical shop no obenya bi ebi obi e won kyere mu bi ne nje ya di ahomatrofo no tudwa no uto edro no a nnuani bi wo ho a udi nnuani bi wo ho ensese udi eniye bi wo ho ensese wo ye ne ne de ensese wo ye enti pacho frɛ yen ni ani won de eni nkomo pacho ahomatrofo no e wo screen so na mo message su bio 0543 222 470 0543 222470 now ni yen nkomo odifo mdas papa na ne pe etum na ebe kan sa wa na ebe chechie mu chwe hen give us GC mixture and give us on for no nyene capsule ni nyina together and tokulinja kol dey be o say fe ni nyina together the maran so na give us herbal mixture so malaria otum papa dey give us the antontom da ho no say kwadam na ebeka the antontom da ho no nti no musanna ma bo give us one number ni bi ma oye 0543 222 470
frɛ Givers Herbal Center na kekeje wedru ho ai malaria no ho wo se postrate musamo besia wa so won ba yo so a odi for chiema Givers no ye the best option men koye matra makwa debi men try bi edu na ibi nyi ho ama me ko another pharmacy ai ebi wo ho inte no odi from das papa le ko cho men sorry na enko bebi ankomo no ze mo bebre ho no ma mo ze bro nti no tena se na mo ntua mo nkomodo